Go cái giờ là go cái giờ là cái giờ này nào go cú mình thiếu cả Iran bên đây luôn đây Appeal John Garang will be live thing and just go cái jam thing này cái ran cái đèn cái điều rồi lên mình thiếu cái đèn cái điều gì nữa đèn anh muốn cái đó cái đèn mình thiếu cả so cái có tiếng Anh cái mọi chuyện one we live John Garang ini kan ini gua dia kau Europe no don't yang rutin waru jajak ngari jarak no Manyata. Ka kam cái chap gol man thiếu ka ran guai ran tin pale ke ran guai mo yere che guai man thiếu wall will John Garang ran away and somewhere wall we live will John Garang Europe ya dari te jeda
Ini ngaji ban vi. Ini ngaji ban vi. Kono gaya kuat ban gur man tiyo ke ranti ni jura jauh tit. Kono gaya. Dubela kwa una. Jogaran guai. Ma jogaran tin juareng garan guai man tiyo ke. Kedaya wan equalize. I equalize in a kilo. So game at one man tiyo ira ro en tiyo ke. Game one. Macam ranti ni jual. Dan nge kai wai ke mati oka dan manyok ke body nge jeng jual pi. Macam ke jeng wai dry ni now. You dah lui progress apa ya? All lui progress apa ya? All lui progress right now.
While we progress a bit around diet and in ping, and I think you're a Java pet. You're a Java pet, by the way. What Java pet? When I come to go, run in Palek. Nga lui pil control chang ni ma da chin gidi chiran wen pil I think we are enjoying this game, best games of Greater Bor. And we live kanina na and chola yuan waka to ne pil John Garang currently right now. My free grudge. Ngari pre to goal ran chal go ran tin pale. Around chal biar antin palek ke ban be right now Dinka biar ka ban goal Dinka biar ran juer Dinka biar da yaran dio ne juba re te cha mana belum de loe ne biar gede biar ran domarit biar da yaran video ne jale ke o kare ran video ini ke baik-baik rantin paling kita tiang abiak si paling ini organizer kan dia bila tiang abiak Ajuer kan paling ke ajuer right now you da jala yata ready I think watch out the fiat we are moving well as you see the game is going well rantin palek ci bay bi right now en ke jangem ngay janyutin Luranda da Tioga ini ngaji balik bay akol ka tin man tiog iranda akol ka ben bi kol ran tin balik kene mon jwer ke ga yer man tiog ha ma war kera tlai to mane Achora nura piai de. Ya nura piai. Era piai. Kola ka ran gon ngore.
We're live from Bor. We are live from the stadium of John Garang in Bor. Yuda chala piada kama nang pio ka dom ka ko kai ro nang de yuda chala ka di randai ya kama lo lo dare de gawari bri dan piada de ranti dan paleg now pile ci controller de mo jure ben wi mo jure kita gol man tiyo ko man tre de mo jure let's enjoy this game. Very peaceful game today. Iran dai game piada ready. Okay, culture and pan Bor. So I hope you are enjoying it. If you are from Purna, if you are a foreigner, I hope you are enjoying this game. A very nice game actually. Let's enjoy it. This is our culture. I know network I chef fair. Look then pan you know okay. Mon dưới để quái gàn đấy rồi they are 3-2 right now when palle galu ko la ala tuen ngare